Abavip umunsi turaza kuganira ukuntu ushobora kwinjiza Bitcoin ndetse n'izindi cryptocurrency passively cyangwa se ku buntu buri kwezi udepoje amafaranga yawe ahantu hamwe nza kubabwira uyu munsi. Hanyuma nza no kubabwira ukuntu impamvu cryptocurrency ndetse na za Bitcoin muri kino gihe zikizima zarazamutse hanyuma ndangiza mbabwira utuntu tubiri, cryptocurrency tubiri dushyashya abantu benshi batazi nibaza dushobora kuzazamuka tukagera ahantu izindi zikomeye zageze. Ibyo tuzaganira uyu munsi ku bantu bakunda ibyo conversing na cryptocurrency. Let's go. Turn your dreams to reality. Think different, leave a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see it, you can have it in your pocket. ABAVIP TV, ABAVIP TV. Coach Gael. Hello Abavip, nongeye kubasuhuza cyane, mumeze neza. Abantu mubonye kino kiganiro bwa mbere kino Abavip TV. Hano tuganira ibyo kwiteza imbere, business ndetse na entrepreneurship. Ibintu byose bijyanye no kwiteza imbere umuvyeyi urebye bwa mbere. Niba ukunda ibiganiro nk'ibyo no gusigara hano ka subscribinga ukaduha like hama tukabana tukaba tunyuze kuganira uyu munsi. So uyu munsi rero tuzaganira ku bikomeye. Turaza kuganira ku bantu mukunda cryptocurrency, ibintu byo kwinvestisa. Iminsi no tuza gufocusinga, ndaza kubereka ukuntu dushobora gukoresha zimwe mu ma platforms nka Blockfi, Celsius tukabasha kuba twagira interest kuri ama cryptocurrency yacu mu Bitcoin, Ethereum ndetse n'izindi nyinshi. Hama no tuganire n'impamvu Bitcoin na cryptocurrency zindi zimaze imisi ziyongera nako zijya hejuru mu gaciro muri kino gihe. Hanyuma noneho ndangize kubaguma nangigeza ku musozo ndabaka bonus kuko numushobora kubona bari muri Amerika no muri Canada amadolari 150 ya Bitcoin y'ubuntu. Hama noneho mbabwiye n'utu cryptocurrency tubiri dushyashya maze imisi naravumbuye ntimuze gucika n'ibyo tuzoganira uyu munsi muri kino kiganiro. So Abavip, reka dutangire tuvuge mbere yuko nza kugera kuri Blockfi nako kuri Bitcoin na cryptocurrency, nkavuga ukuntu zikora ndetse nkanavuga n'impamvu zimaze imisi ziyongera muri kino gihe. Kambanze vuge kuri kano zino apps ebyiri yitwa Blockfi yitwa Celsius. Uyu munsi kwibanda kwitwa Blockfi, hanyuma ndaza no kubereka n'ukuntu bayikoresha muri telefone. Iyi app ikiza cyayo platform ni Blockfi. Shobora ati niki Blockfi ni US based company yemera ko ubikaho Bitcoin ndetse n'izindi cryptocurrency nka Ethereum, za Cardano n'izindi zose. Hanyuma cryptocurrency yawe bakaguha inyungu wabitse. So kuvuga ngo nk'ubu ku rugero kuri Bitcoin baguha 4.5%, Ethereum baguha 5%. So kugira ngo wiceze Bitcoin yawe ahantu yicaye. Abantu ndabiza abantu benshi mukora komeza muri Bitcoin mushobora kuba muzikunda nkanjye muri cryptocurrency, bavugira ngo muzicaze nuno mukamwazishira kuri izi platform zikabaha inyungu. So iki ni ikintu cyiza nicyo izi nuza zikora. Hamushobora kumuza zise izi Blockfi zo zibona amafaranga zite. So nuvuga ngo zo iyo umaze kudepozaho ama cryptocurrency zifata izo cryptocurrency nako ayo mafaranga bakayaguriza ama institutions ndetse n'ama company akomeye, hanyuma bakishyura Blockfi na interest. Hama ubwo urumva iyo bishyuye 10% cyangwa 9%, ubwo natwe aba users ba Blockfi baduhaho igice nabo bakabika ikindi. So nuko nguko bakorera amafaranga. So uyu munsi rero ntatinze ndaza kubereka ukuntu uyikora downloading yo Blockfi, ukuntu yishiraho cryptocurrency zawe zikajyaho, hanyuma n'ukuntu zikuzanira izo sweet interest muri cryptocurrency. Karikiza nkunda izo interest ziza muri cryptos, ntabwo ziza muri cash, ziza muri crypto. Zivuga ngo niba baguhaye inyungu ya Bitcoin, uko Bitcoin igenda izamuka hejuru urumva na interest zabaguhaye zijya hejuru. So reka n'abatindi tubijyemo turebe uko bize gukora. So nivuga ngo process sigaye ngiye kubajya muri telefone yanjye mbibereke, hanyuma turaza kuganira nyuma yaho tuvuge impamvu noneho ntuza isigaye yarateye irazamuka hejuru, cryptocurrency zirazamuka hejuru. Nkuko rero muyibona ahanga ni muri telefone yanjye. So icyo ngiye gukora ngiye kwinjira muri Blockfi nuko nguko imeze. Hama Blockfi urabona iyo winjiyemo reka tu logging in. So Blockfi murabona nuko nguko imeze. So ni kuvuga ngo as you can see hano bakwereka
ama cryptocurrency ufitemo ko ari atanu. Ngiye nkuko mubibona mfitemo ama cryptocurrency atanu, ubona nashobora kuyabirika. So mfitemo Bitcoin, nkagiramo Ethereum, nkagiramo USDC. Iyi ngiyi ni ama coins, nama crypto coins cyangwa se ama stable coins ashingiye ku madolari. Hama nkagiramo na Litecoin, iyi ni indi crypto nkunda. Hanyuma na izo twita GSD. So izi ngizi urebye ubu tugiye nko mu rugero, urabona ko Bitcoin right now Blockfi iratanga 4.5 kwijana by'inyungu muri Bitcoin washize kuri iyi platform ya Blockfi. So yumwe yosubije inyuma urareba ugasanga Ethereum yo iyaguha baraguha 5 kwijana y'inyungu muri Ethereum, hanyuma bakaba banaguha USDC. Urumva ho batanga menshi kugeza ku 8 kwijana. So mutegeze kintu ba VIP, mwibuke yuko amafaranga muteretse muri banki cyane cyane muri kino gihe ababona zero kwijana mu nyungu, ariko at least ushize mu ma crypto gashira muri aya ma accounts cyangwa se aya ma Blockfi interest accounts, amafaranga yoricara anyuma agakomeza akabyera inyungu muri cryptocurrency. So ubu ni uburyo bwo earninga cryptocurrency mu buryo buri passive, mu buryo waryamye gusa ugasinzira. So nk'ubu ngubu mberetse gatoya, murabona ko kuva muri existence iyi account kandi si maze igihe kinini cyane, maze kubona interest nkuko mubibona zangahe $941 muri Bitcoin, Ethereum ndetse na ziriya crypto zindi nabahaye. So nuvuga ngo uyu munsi crypto izamutse kugera ku 100 nkuko aba experts ishobora bivuga, mushobora kuzasanga izi total interest paid zarageze ku 3,000-4,000 bitewe n'intuza. So nuvuga ngo kuko mubireba murabona ko muri ku kwezi accrued interest zonyine ziri ku kwezi maze kuba 118. So ni uko bikora. So wambwira utuzi ni gute ushiraho cryptocurrency kuri i Blockfi. So icyo gicakora icyo kindi nabereka muri uyu mwanya. So nuvuga ngo abantu batabanye nanjye muri video ya mbere nakoze y'uburyo ugura cryptocurrency, uyigura kuri platforms nka za Coinbase, Binance n'izindi zose, hanyuma ukazivana kuri izo platforms ukazishira muri wallet. Abantu nabakunda nakoze iyo video yerekana iyo process ya mbere. So iyo process ntabwo nongera kuyisubiramo, ntabwo nerekana muri video uburyo ugura n'uburyo ushira cryptocurrency muri wallet, ahubwo iyi video ndayishira muri description, hanyuma naza no kwishira kuri video. Iyi video nirangira muzayirebe kugira ngo mubashe kumenya izo steps za mbere zibanza. Nareko reka turebe no ukuntu ubu ngubu ushira amafaranga uyavana muri wallet yawe ya cryptocurrency ukashira muri Blockfi kugira ngo ukomeze ubone izo sweet interest cyangwa se ukomeze ubone amafaranga passive income za Bitcoin ndetse na za Ethereum. So how do you do this? So nuvuga ngo uraza ngaha ni home, hanyuma ukaba wahitamo ntuzo ushaka gufundinga. So nuvuga muri ntuzo reka tuvuge ko dushaka gufundinga Bitcoin, reka twongere twinjiremo kurako bara to logins out. So nuvuga ngo uraza niba ari Bitcoin ushaka gufundinga ukajya muri Bitcoin. So murabona nkaha ngaha, sorry gatoya, reka tujye hano and then duhitemo Bitcoin, and then ugeze muri Bitcoin urangaha bakwereka ibyo izo ufitemo n'ibiki byose, hama ugakanda hano fund. Yikoze fund bakubaza koko niba ushaka kubikora, hanyuma ukagera hano ubona ko hano baba baguhaye address. Iyi address rero baguhaye ni address ya wallet yawe ariko ya Bitcoin. Very important. So nukuvuga ngo niba ushaka gufundinga Ethereum umenya shuje muri Ethereum, ariko niba ushaka gufundinga Bitcoin umenya ko uje muri Bitcoin kora mbiberetse ugafata wallet, ugafata wallet address ya Bitcoin. Hama ubwo reka tukavamo tukajya muri wallet. Iyi wallet nayigishije mu video ishize. So nuvuga ngo tujye muri wallet, ariko ko muri wallet reka turebe niba turimo kaza hano muri Bitcoin. Ora hangaha bakoreka Bitcoin mfite muri wallet zanjye. Urabona ko muri wallet ngiye nta kintu njya mbikamo cyane kubera yuko mbashako amafaranga ajya hehe, ajya muri Blockfi akaba ariho ajya kunzanira izo nyungu. So ni kuvuga ngo tugakanika send kuko urumva turashaka kohereza amafaranga ngahe, turashaka kohereza amafaranga Bitcoin tuyavana hano muri wallet tuyashire he muri Blockfi. So reka tuvuge ko dushaka kohereza 500 ya Bitcoin tuyavane muri wallet tuyashire muri Blockfi. So ni kuvuga ngo ugakora next, hama hano bakakubaza ese uyohereje hehe. Ahangara no ushiraho yaki ya address. Mwibuke ko iyi address twayivanye hehe, yari address ya Bitcoin twavanye muri wallet ya twavanye muri Blockfi.
tuvuga ngo ukayishiramo hano ugakanda next, bakakwereka amafaranga bagiye kuguca kugira ngo bakore transactions. So barakubwiye bati turagezamo 499, hanyuma turaguca 1.5, hanyuma ugakonfirminga ko ari wowe, then uwo mafaranga yagiye. Murabona ko ngaha muri wallet sigaranye gusa hafi 200 mu Bitcoin, ayandi 500 maze kuyohereza hehe muri Blockfi. So that's how ufundinga account ya Blockfi. So uvuga ngo tuze muri Blockfi, ushatse kubikora no muri Ethereum, so no kubikora uraza hano ukajya muri ntuza zawe cyangwa se ukaca hano bakakubaza fund, ugafundinga, ugahitamo icyo ushaka gufundinga icyo ari cyo. So niba ushaka gufundinga Ethereum, ngiyi adresse yayo, ukavana muri wallet ugashira muri adresse yayo. So nuko bigenda, ubwo mu minota itarenze nk'itanu bitewe nuko abantu bari busy, izo Bitcoin maze kohereza hano ziraba zihageze. Actually zishobora kuba zanahageze. So that's how bikora. Hanyuma amafaranga nta kindi ukuri yamaze kugera muri Blockfi, uriyicarira ukayibagirwa, hanyuma ugakomeza ukagaininga izo interest nyinshi kuri ntuza. So that's how bikora. So ni ukuvuga ngo subi inyuma gato ya mwibuka ya Abavip, nanabemereye ko nza kubabwira ese why uvuga kuri bino bintu bya Bitcoin muri kino gihe. Ni ikintu gikomeye cyane kuvuga bya Bitcoin muri iyi minsi. Why? Kuko muri iyi minsi aba experts benshi bazi ubwenge, bazi binzobere cyane muri bintu bya finance, bavuga ukuntu Bitcoin ishobora kuba igiye tugiye kuzarangiza umwaka iri mu 100, hagati mu 100 150. So ndabizi rero ku bintu bya Bitcoin akenshi harimo two schools of thoughts. So nuvuga ngo harimo abantu bakuze baba economiste bayipinga cyane, avuga bati ibintu bya Bitcoin, ibintu bya cryptocurrency nta value bifite, kuko si ikintu bavuga ngo kizana si nko kugura stock muri Amazon, kubera yuko Amazon at least uzi ko iyo company za producing agaciro kazamuke. Ariko ikintu nka cryptocurrency abantu bakuze ntago bumva impamvu gifite agaciro, so bagunda kuvuga ko ari speculation, ari ibintu basuzugura bapinga. Ariko ikintu cyaje kugaragara nuko muri kino gihe gishize ibintu bari bazi ko cryptocurrency bizasuzugurwa, bizagira iki, biro biratera imbere kubera ko hari indi school of thoughts y'abantu batoya, millennials ndetse na Z generations. Aba ni abantu bafite imyaka 30 kumanuka kugeza muri 15 bo nibyo barajyamo, kubera ko bahora kuri computer, kubera ko bakunda ibintu, bakunda freedom y'ukuntu Bitcoin, blockchain and cryptocurrency ataba control na za governments, bo barabikunda babirimo. So ibi bintu ni ibintu bishobora kuba unstoppable. So rero impamvu ubu ngubu haraba surge cyane ya Bitcoin yongeye kuzamuka cyane muri kino gihe, ni murebe nk'iyi ariko ivuga ukuntu noneho SEC, iyi ni navuga nuza department ikomeye cyane ahangaha muri Amerika yemera ama investments, yemeye yuko noneho tuzatangira kugira ku masoko ya Amerika ama ETFs cyangwa se ama exchange traded funds ya Bitcoin n'izindi cryptocurrency. Ibi ni ibintu bikomeye kubera iki bizatuma noneho nkuko bafashe cryptocurrency za zindi bari baravuze ngo ni iz'abantu babyumva neza, ubu noneho government igiye kuzi legalizinga, izi ikore regulations iza izihe itume n'ama big companies n'ama big corporations, big institutions atangira gushira amafaranga. So mwibaze rero ama insurance companies, ama big corporations, ama company manini nka za Walmart n'ibiki byose zimwe zari zaratangiye, ariko zashiragamo udufaranga duke, zashiragamo nka 3% cyangwa se 2% ya cash bafite, ntibari batayisanzura ngo bashiremo yose. So izi ETF rero za Bitcoin zisohoka zizatuma n'ama company aba comfortable yo gushiramo ifaranga byinshi. So niba shiramo ifaranga byinshi, urumva Bitcoin agaciro kayo ndetse n'izindi cryptocurrency zizajya hejuru cyane. Akoreye mu bantu baravuga bati iki kintu ni ikintu gikomeye, ni mucunge umwaka urangira cryptocurrency zose zishobora kuzamuka hejuru. Niyo mpamvu ubu ngubu ariko ibi bihuha bigisohoka bya Bitcoin ETFs zigiye kwemerwa muri Amerika, niyo mpamvu igiciro muri minsi abantu amezi ngaha tashize Bitcoin yaramanutse yageze mu 20, ariko ngure bisi muri 64,066 mu 35 as of today, tariki 20 z'ukwa 10, kubera ibyo bihuha byuko ETFs za Bitcoin zigiye kujya hanze. So iki ni ikintu gikomeye. So ushobora kumbaza uti gaye
ese niyihe nama wangira mu bintu bya Bitcoin? Ngende mushyashya ndubwa mbere mbonye bino bintu, mbonye kino kiganiro ku bintu bya Bitcoin, ku bintu bya cryptocurrency, nahora mbyumva ariko ndashaka kubimenya niki nakora. So mvi inama nge nagira buri muntu wese, kubera ko nanone ngiye simvuga ngo genda utangire investing mu bintu kubera ko abandi ro babikora, ahubwo ndabubwira nti ngiye banza wiga, fata umwanya nawe wiga. Ngende mu believer muri cryptocurrency na Bitcoin kubera ko nafashe umwanya ndabyiga, ako sinshaka yuko wowe ngenderaho, ahubwo ndagira ngo nawe wikore research. So icyambere ugomba gukora, reba mu video wese twakoze kuri Bitcoin, cryptocurrencies zitandukanye, blockchain ziri hano twarazikoze kuri Abavip TV, uzishakishe urazibona urazireba. Hari izindi twakoze ku Abavip podcast aho twasobanuriye mu kiganiro kirenze nk'isaha n'igice ibintu byose byerekeranye na Bitcoin ndetse na blockchain, n'ukuntu blockchain ikora na cryptocurrency muri make ukuntu zose zikora. So ibyo kintu mubanze mubirebe, hama noneho nimuhera aho ngaho mwikore izindi research, mubanze mubone ko iki kintu mugisobanukiwe ari ikintu mushaka investisamo. Hanyuma ahasigaye inama nagira abantu, ngewe kuko ari ikintu kiri gishyashya ariko nizera, nkunda gushiramo hagati ya 5% ya 5 n'10% y'amafaranga nshobora kuba mfite nka cash. Nkavuga ni sasa y'amafaranga 5 hagati ya 5 n'10% ndayashira muri bino bintu. N'amafaranga uramutse ubuze utaburira mu mbega bitagusubiza inyuma cyane, ariko ukavuga uti none it's worth the risk yuko nazamuka aho ngaho nanjye nzagira icyo nkuramo. Ikindi kintu nacyo ugomba gutekereza noneho ni uburyo bwo kuinvestinga long term. Ngiye kora ko ndiye believer muri cryptocurrency, ngiye ndareba nkasanga abantu bavuga ibya cryptocurrency na Bitcoin ku isi nta nubwo barenze, ukoze imibare ntabwo barenze 5%. So ribaze rero nibitangira kwemererwa ama big corporation akajyamo, abantu ku isi bitandukanye bagatangira kubijyamo, abantu muri Afrika bagatangira kubijyamo, abantu hose bagatangira kubijyamo. Ibi bintu tuvugana right now, Bitcoin ku 66 ntibiza gutangaza umunsi umwe Bitcoin iri ku 500, kubera ko abantu benshi ko bagenda bajya mu kintu niyo kintu kigendageza mu gaciro. So this could be the future. Niyo mpamvu mvuga nti nubijyamo shira amafaranga make ariko long term, ntushiye gushiramo ukuremeje kubera ko Bitcoin irazamuka ikamanuka ndetse n'izindi cryptocurrency zose. So investing with the long term mindset. So icyo ni ikintu nshobora kubabwira ndangiza. Hanyuma rusa ikindi kintu navuga ni kubabwira nti ibibazo byose mwagira ku bijyanye na cryptocurrency zose, Bitcoin n'ibindi byose, please ni mu bijye mu commenting ahangaha, hanyuma tuzatubafasha uko dushoboye tusangira ubumenyi nk'uko natwe tubishobojwe. Nk'uko nari basezeranyije ko abantu mugwana nanjye kugeza ku musozi n'ubuha bonus uyu munsi nibuze kubaha. Rero nuko icyambere kubabwira udu cryptocurrency tubiri dushyashya maze iminsi ndonda kurikirana nkunda, nadushizemo udufaranga duke, reka turiho ko bizagera, nzongera mbereke hanyuma y'amezi angahe turiho hano hantu tuno tuntu tugeze. Hanyuma ndangize mbabwira n'ukuntu rero uri muri Amerika no muri Canada ushobora kubona 250 ya Bitcoin, amadolari 50 ya Bitcoin ya free. So nivuga ngo tugezemo hangaha, iyi ngiyi ni Coinbase account yanjye, iyi ngiyi niyo nguriramo ama cryptos, hanyuma nkayashira muri Blockfi. So utuntu tubiri nkuko mubibona hanga amaze iminsi nitaho, nakitwa Solana akangaka, nakitwa Shiba Inu. So Solana ikiza nyikundira, it's a very serious crypto, baro barakora babona ko ishobora kuzasimbura Ethereum, ikora hafi ibintu byose Ethereum ikora, ikandiyo is improving speed. Nkuko mubibona hano ishobora kuzakora transactions mu 50 mu isegonda. So bingi abantu babyumva neza, na abantu babaje kurikirana ibiganiro byacu kuri Bitcoin na cryptocurrency twakoze. So this is going to be not a crypto gusa ugura gusa ukavuga ngo agaciro kaziyongera, ahubwo ni crypto izakoreshwa, ishobora gukoreshwa muri financial transactions, ishobora gukoreshwa improving a blockchain n'ukuntu ikora. So this is why iyo umuntu areba ku 120 niyo ngubu igura Solana, niho abantu benshi bazi na za Ethereum zatangiriye ndetse no hasi aho ngaho, ariko ubu ngubu zigeze mu 4,000 so zirakaba 5,000. So iyi ngiyi niko kantu ka mbere. Aka kabiri rero nakitwa Shiba Inu. So Shiba Inu abantu bazi Dogecoin, abantu bakunda cryptocurrency bazi Dogecoin, ni cryptocurrency yatangiye as a meme, nk'akantu abantu bakinisha, abantu benshi bakitimbwa, gatangira ku mafaranga 0.0000 ariko kazogenda kazamuka, abantu bashizeho amafaranga menshi babaye ababilionaire. So Shiba Inu rero nayo
it's a substitute ya Dogecoin ubu ngubu nayo igezweho, imeze kimwe nkayo, ariko usibye ko Shiba Inu yo iza ifite na uses, iza ifite n'akamaro nko kugira ngo ubashe kuba wakora projects y'ama NFTs ndetse n'ibindi nkabyo. So iracyari mpamvu mvuze yuko ari akantu ka opportunity, karacyari 0.0000028 kane. So ndavuga ngo ibaza nashizemo igihumbi hanyuma ngura amashiba inuzi miliyoni 34 zinarenga. So ndavuga ngo Shiba Inu nigera ku $1 rimwe ushobora kuzakora miliyoni 34. So ushize mu madolari 100 ushobora kugura twinshanga. So these are the new two cryptocurrency dushyashya ndiho ndareba maze iminsi nigaho. So dushyashya ngira ngo dusharinge namwe. Hanyuma rero ku bantu bari muri Canada no muri Amerika cyese no mu bindi bihugu mushobora gukoresha Blockfi, ndagira ngo mbereka kandi kantu keza. So niba ushaka kubona 150 ya free, nimukoresha uburyo bwo kwa mwakwimvayiringa umushuti wanyu. So right now abantu badafite Blockfi nimukoresha referral link yanjye, actually let me see ndi buyikure. So actually iri hano. You invitinze mu friend, nuko ntareho ndayibona neza hano. Yes, actually ngiyi hano. So ndavuga ngo iyi link ndaza kuyishiraho, ushobora kuyicopa pastinga, turaza kuyibaha. So ndavuga ngo ukoresheje iyi link turaza kuyishira ngaho muri nuza, ubona 250 ya free in Bitcoin. Ikitangaza hama numara kuyidownloadinga namwe muse ba friends banyu, hanyuma nabo ba downloading. So ndavuga ngo iyo umuntu downloadinze akoresheje link yawe ubona 150, nawe akabona 150 ya free, 500 bamubonye nk'inshuti. Hama rero numara kubikora mwongere wohereze n'abandi, hanyuma ni 150. So ako ni agatipu ka nyuma ku bantu. Hanyuma rero bari mu Rwanda no mu Burundi, namwe sinabibagiwe ni wacu muri Afrika, niba mwakunze ibiganiro mukunda ibintu nk'ibya cryptocurrency, ni mwandike mu commenting, hanyuma uzagira comment ya iba liked n'abantu benshi barenze 20, nawe tuzamwohereza amadolari 100 mu ya Bitcoin. So abantu babiri ba mbere. So bye bye guys, God bless, turabakunda na ubutaha.